ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯦ ꯊꯣꯟ ꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯊ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯉꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗ ꯉꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯩꯍꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥ 24 hours ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯃꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯔꯒ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯃꯩꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝꯇ ꯆꯠꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯨꯕ ꯍꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯦ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯩ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯕꯔꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯎꯁꯇꯒꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯅꯦꯋꯤꯟꯅꯀ ꯃꯥꯅꯀ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯄꯨꯔꯕ ꯕꯪꯒꯣ ꯏꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒ ꯆꯠꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯣꯍꯤꯡꯒ꯭ꯌꯥꯅꯀ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯞꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯆꯍꯤ 10 ꯆꯠꯂꯤ 20 ꯆꯠꯂꯤ 50 ꯆꯠꯂꯤ 100 ꯆꯠꯂꯤ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯀꯣꯝꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯏꯟꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ only there are 2 indigenous community, one is Manipuri Meitei, another one is Naga haiba tribe. Adu hajik indigenous inhabitant nattaba adu matakta makoi sina laga tubinna tangdu leitana leidana khotna bharat ki manungda leidana khotna or Manipur manung leidana khotna thabak taminaba khominaba makoi bi as good as indigenous tawna Manipur government na makoi de khudong chaba piba makoi de government gi job piba makoi leibham piba makoi na haiba ayam 99.99% se loin ayam as good as indigenous inhabitant ga tawutwan moje khudong chaba phang pibani adu sume henjelak phangbam thoktaba mida phangak pasiga moine khal o Manipur se yamna shon graba yamna ingra miyoing aktil moi akoi de khut tharoi hajite akoi matik chare hetna chehi yankai humbu tara samanungda moine torpase 1841 ge changpa tawraga akomadi India se da akoi Manipur se changpa tanjadi moi khudung chaba ma lawraga mathang torpade ngasi mapandagi leiba Myanmar-dagi leiba masai akoi kanodagi Laos the Thailand ati mayamdagi laiba miyo punamusa thomjallaga Manipur se chasalakpani masi akoi lengak na yamna shonba particularly Manipur ningthogdagi hawraga ati leramba punamuksina yamna laina khangiba luna khalludaba yamna chamna khanba asmane tawna tawbudigi ngasi akoi isagi khongse isana thangna janbani masigi sagai ase I am not blaming all entire community but definitely major of them say Myanmar buddhigi lakpa after 1841 or after 19th century or after 20th century beginning degi tawul matungda laiba miyoi sing without any valid documents makoi say refugee orbasu tangdulei tana leiba refugees orbadi Bangladesh dagi Purba Pakistan Indian losal matung dagi akomda Bangladesh oina poe Bangladesh poktini mamangda almost 200 million people or 20 million people 20 million people say laktana Bangladesh actually Calcutta West Bengal da lai Assam da laktana leiki makoi de mingo de jet pa khotpa to this masi kanoni on humanitarian ground international community so asuguma refugees lakpa because of certain compulsion the lakpa chelakpa singche makoi bu on humanitarian ground loina makoi citizenship pi mi crore ani leiba sigide karimta kaide khotte adu akoi sigat tawribas unlike that Bengal digi or Purba Pakistan digi or East Pakistan digi moina lan gi matungda leiba jatana chelakna India da moina
border punamak the West Bengal entire border Assam punamak Tripura punamak loin refugee punamak changelak the mi crore ani khare henna lakpati karim problem thokte aduga akoi gi mi akoi makoi bu nungsidana tribal ni makoi sa koi haipet mani haina thangnabada leibani haina kona lu na tawna piba singsi makoi sum henjalak akom mo ne khalle oh manipur haibasidi masidi kashulite na masidi we can ku akoi masi moi su namphud losan mangami haidana plans se policies of 5 year 10 year 15 20 35 40 50 60 years tagi sum torpodi ngasi mapung phare yare haida moi mayam se pulap punna mase tawrga manipur chathoke tobani modani problem se thoi bese bharat sarkar na tobuya de haibese makone tawgani manipur sarkar na mase tobuya de mase akai bani haibese moi jum tawgani ngasi khanni yengbiu ngasi gi paper de yengbada Churachandpur college ka se makoi se autonomous college ka ondana under Delhi University ki makhada leigani adu government of India na su yadana Manipur government ki Manipur University da hai mase na koi bu masigi tamak ta clearance thamai manung de piu hai. What do you mean by that? School kasu CBSE kasi nampu ta toruga force toruga lan na toru huran na tawdana kotna ati topa mapam da government of India dige tongan lejagi han CBSE akoi Delhi makha da legi ka ni che sajana khojin tawsan ba sin naga ge village sing kun mapan kasi makoi gi ni ka ne map te ha to utluba mina orure da tabak tobuya da tabak pulmo se moina da tawdana Manipur se thugaiye machet ta na tawge tobu se ko lep tan ma se toruk pare yambiu ipai puding asi puari dilising trani thuidigi kabru akoi gi ibitu akoi gi ipu akoi shor akhona laliba thangjing ching shibu asibu makoi gi ni ka haina torga moine cross ka tor pusalaga thawina cross thet ka har nang kun na thelu nang pokpham na thelu nang charge to ga achuba kilometer cha madi su unan bas cha un thelu na kari ge tamak ti pai pu de chahi lising tarani thuidi kun laliba kabru i pai pu gi masi angtang jojo phangjo mi do mapun si sa mai pun si se mapung pharon loba ai laibak thin ai chat ngam hode na bana halaktana akoi se khoram ning bani nang hodri adu bo chatlaga noina u thaba yade umang masi shi tobu yade noi gi jum macha ma sabu yaroi masi tobu jar mona cross ka thechal la khochla tawru so where does the government of India you stand and what is the Manipur government you are doing I have wahim lai ashubana tawlu mina yadaba thokpul masi loina makoil masi ta mona tawgani MLA tara lady minister ani jawri chabana Manipur government gi ma ke exchequer digi almost 5.6 lakh se tha kuding mokoi chai tolop kal konona madi mai makai gari gora mai daliba mina sanai tolop shad mon agak padani moin tawriba madi mon onjel laga churachan sorry kana digi ki ideal digi tawrga nomai kapsa lakani adese Manipur da akoi wathok thon gani asegu mamina pamdaba thabak gata tawba haibese masigi narco terrorist ki group singshina horkna tori puna mo zaiti civilians lone jausal le adi mo koi se kar majat sagai no mo koi se mi natra mi na tinabu yadra mi ga tinabu ngam do mi di madu mi natte mo koi se something different or alien or natra atopa mong mo ne to bugum tawi moi khangi Manipur laingak se sholi akoi da ashon na koi ipai po sing se yamna kari haini tungi tamuk macha masu khalu daba 1951 the IS officer ama one Mr. Hawkip haibe or mare marks IS first Manipur gini hai mahak sina karmain tawgi haibu president rule gi manung da ma se chief secretary or home commissioner ani smart post ma pain le ramani advisor ne mark ne ade governor moi ohum sitani moi ohum sina president rule du mahine pubani man karmain tawgi haibu India de leiba ani mafam digi lakpa chin kuki jo haibe sagai punamak se Manipur da lakpa tarabadi makoi se chin kuki jo ase India as Manipur ki citizen oina koi ne pigani adigi makoi da
scheduled tribes ko olan gani yagani certificate pigani any kinds of facilities haiba tadi man phangam to puna makse akoi ne loin apan balitan loin pigani hai 1951 the man line ma man lapsan badi ngasi akoi ne isagi khong isan kathat laga akoi ipai pu the mai the khang the nguraga akoi be thambiram base akoi ipai pu han mamang ida palamba chief minister obiramba minister obiramba larik yamna tamuraga bengal di lakpa dhaka di lakpa mayam singdana kari su khandaba chingdali ba mi yam chammani chingdali ba mi singya phawang aktani chingdali ba mi singse oidaba ngangda bani chingdali ba mi singse loina moise chumna chatpang aktani chumi 99.99% chingdali ba mi punamakse we trust we believe we had an opinion that you are innocent people, you are simple people, you never create any problem, or we love you too much. Haidna kun khanjaramba. Hey, moi kai da bani hey, chingdel ba mi sing de, moi da du maran thabak tawroi. Haina tawramba se it was absolutely wrong notion. Akoi ne khalamba punama se pulan landana ngashi akoi bi mai thari ba akoi bi khang da moi ne thammaga mai ne moi ne chusallaga makoi bi thari ba adu moi ne tawri ba se mase makoi da mapang kanghan lalamba hidak khar piri ne kanano hidak se piri ba se samne har ke BJP ne yamna pambal lon the mrit sanjibani haido shiva tarbas amu hinganna baidana kanugi hanuman ka ad kanugi uttarakhand ke challaga ching da pura thang na purga ram da shiga to re to hidak madi mana da pur hanuman thang paira pur Sri Lanka da purga ngase shida na bagi hidak to pije bado mrit sanjibani haido kanano makoi da haji ki terrorist ke group siga mateng tawdi base Is the Bharat Sarkar आपको कोई नजरअंदाज नहीं? Don't you feel that Bharat Sarkar you are partially responsible? क्योंकि सस्पेंशन ऑपरेशन को अपने खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया वादे हाई बेतन जादे सस्पेंशन ऑपरेशन अखोई नमन मुथमगनी नखोई मपान थोरो लोई के हाई रे खुज खुलाई पायर के लोई ने कफल लगा खुज खुलाई द कोई मखोई थेंगनबो ngamdaba अखोई दे मखोई करी थेंगनो नखोई दे सिंपल मैन ने अखोई दे कॉलम पायर थेंगनसी we are human being we are civilized people you cannot treat us like a barbarous way तो मखोई दे नोंगई पारग मी हाट पर सब भारत सरकार ने ऊन निमिखुंगे पाउ ताना your agencies special bureau your subsidiary intelligence bureau your state IB knowing the state intelligence army intelligence everybody's information is pouring to the DIB the loni chelinga tin headquarter punamakta loina khang tholi base kana no I am in a firm belief and I strongly say that Bharat Sarkar you are responsible it आप ही है आप ही के दुआ है आप ही का वरदान है अगर आप चाहे तो 2 घंटा में ये सब सूख जितने एक्टिविस्ट है उनका कैद करा करके यू कैन पनिश इट बट यू आर नॉट डूइंग इट यू आपका आंखें बंद करके आप दूर से देख रहे हो व्हाई किस लिए आप ऐसे क्यों करते हैं भारत सरकार आपके हमारे मां बाप नहीं हमने क्या गलती की अब से क्या दोषी है हम आप कहिए तो इसका जवाब और मणिपुरियों को डेली बकरा की तरह मुर्गा की तरह कटवा रहे जो कसाई की तरह वो तो गोली मार के इनकी जान ले रही है आर यू हैप्पी भारत सरकार ऐसे मत कीजिए कि भारत सरकार बीइंग ए गार्जियन बीइंग ए फादर एंड मदर आप ऐसे क्यों करने देते और ऐसे क्यों करा रहे हैं हमें हमारे जान लेकर के आपको क्या खुशी आप होंगे आपके इतने पसंद है कि हमारे मणिपुरियों को आप खत्म करेंगे नहीं वो तो हम अब कर नहीं पाएंगे you cannot complete eradicate you cannot complete the wipe out the entire Manipuri it is impossible क्योंकि आप ऐसे क्यों करवाते हैं भारत सरकार आप हमारे माँ बाप नहीं है मोई करीगे खंदगे सुमाई कोई बतौरी पुनमसे अदुन थोली पुनमसे अकोई ने मसे डिफेंसिव तौन लेरे अकोई मीने चिंगदगी अवांग बुदिगी मीना स्नाइपर गन न कपथरी अकोई लो खाउरी मखादा मोय अकोई मसकसु उदे आर्मी की मनाक्ता तौई या कनु की असम रफल मनाक्ता तौई आर्मी असम रफल सेंट्रल की लाइव पुलिस फोर्सेस पुनमक लोइन ममिद उसल लई
भारत सरकार ना तौरुनु हाइबदना तौदे ऐ मोय फादे दिशे तौदबो जदे मरा लेपुन ने फार लोइन तौदे 2 घंटा का सवाल है भारत सरकार क्यों नहीं करते हैं अब क्योंकि अब इच्छा नहीं आपकी इच्छा जाहिर नहीं करते अब नुंगाइते इशू से मथंग मथंग थोन बसे लोइगदबसे लोइबे नाहिंद्रबसे भारत सरकार के एब्सोल्युटली मा के रोल ने माने तौगे हाइबदे मणिपुर सरकार चीफ मिनिस्टर पामदे लोथोंग के दोगे नो पाम चीफ मिनिस्टर हापुदना नो तंगदु लेतना हापु नो कुकी हापकर मिजो हापकर बिहारी हापकर पंजाबी हापकर हापु वी हैव नो ऑब्जेक्शन आपका अपने चीफ मिनिस्टर नंबर 1 3 चीफ मिनिस्टर में से सबसे जनप्रिय नेता मिस्टर बीरेन्द्र सिंह भी है क्या आप भूल गई भारत सरकार तो फिर आप क्यों ऐसे क्यों आपका ये खेल क्यों खेल रहे हैं आप दूसरों को जान ले करके हमें इस तरह की आप मुसीबत में क्यों फंसा रहे हैं अदुना नुंगाइते इशू से लोइबे नाइरोय अमन तौरिंगे त अममु तौगली अम तौरिंगे त मु न्याउंग नरंग नहान त रेलवे की पोची होन खोप मी पुन मु चाब खोप सबक तवक तोरे रेलवे की जंक्शन दु चलगा मोय म्याम चल खोंसाई दर कदा चलुरगा मोय मी यांगै हुंबु चलुरगा ममाई दु लोत न हुरान मनिना ममाई दु लोत चल नोय मेसे पोची होन बजार अदु तोबु यंग असु मी हात पचिंग सेउ अदु अस मोय मी न तगुम तविना मोय मखों मरी पान बगुम तविना अदुना ताकपदी अखोय मीना जी नोमई कापना तौरबनी ना अखोय रेडी लेतब जादे अखोय दि नोमई पाइदे नोमई पाइरोन तौरमनी अखोय पाइयो न हाइरे हजि उपाय लेते अखोय इशागे स्टेट अखोय नाक तब सुंगा जादे भारत सरकार नोय अखोय हाल के हरबस नोय ngमोय अखोय मदु रेडी लेगनी अखोय यम चंब मीनी अखोय चुमने चचुब मीनी अखोय तमक्त मुसलमान चीफ मिनिस्टर ओहेली अखोय तमक्त नागा चीफ मिनिस्टर ओहेली कुकी इशू ओइबे जाइने प्रोवाइडेड मोइन मी मैम तीन हेरबदे कनाना थिंगे भारत के संविधान दा नई कुकी दो नई मी तारा ले लाउने चीफ मिनिस्टर सु ओयो प्रोवाइडेड if you know how to have a diplomacy and the love and respect to others adri no hoilite no nampu the manipur so losal no na pan ge hari sabu nang masin karma no mangmange never dream even by even in the dream never dream even in the dream haibi wai se thamge let us live together like before if you are capable governor so oyu prime minister so oiru chief minister so oiru akhu support toge adu nakoi nungsi di se karigino अखुने मरवाड़ी लेरी बंगाली लेरी नेपालीस लेरी नागा ट्राइब मैम ले कोई लोइना नुंसी ने के दोगे अदु नखोई भी नुंसी दिबीदे करिगिनो अखोई नखोई बे सुबे नुंसी नखोई बे अखोई मर मपांग ने हाइद कयाम ने इंपोर्टेंट पोर्टफोलियो पुन लोइना मथंग तोनो पाहिली जो यू गो बैक टू द हिस्ट्री अखोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैम पुनोते जेंगो नखोई कुकी चिन कुकी जो गोइते पाइते असिंग अक्तने अखोई बायस नते but your behavior is very unbecoming your obnoxious and despicable behavior is intolerable adu yaroy adu mashi issue se loiroi samna harbade surbala loige da issue nate ngasi ama thokne nongal moi ama mu tawgani amud mai mu thajalugani ama mu tawgani mi mu hatokni mi khunda amga mai thajaluni mi mu labi mu thingyangani मखोई नखोई से कर्म जात नो मसीदी ईश्वर ने खंगदे मधु अफाब थबक तो पृथ्वी द लेरिंगदा पुण्य हिंगमिने सी let us live together like before enjoy Manipur like a Manipur citizen respect you should know how to respect others नखोई द उतांग बिनी को I am saying the उतांग बिनी you had no place you had no other way rather than to accommodate you by our elders nakoi pubira ga nungai tana nungsina thamba khotpani don't you forget that one aduna